I dobar dan ljudi, stigla mi je pošiljka od Wolf Comicsa, pa da vam to pokažem i usput da pričamo o najboljoj adaptaciji knjige ikada. Šta je to meni stiglo za početak? Pre svega, tu je Snow Angels, najnoviji grafički roman Jeff Lemira i Joka, koji je originalno objavljivan na Digital Comic platformi Comixology i onda kasnije Dark Horse ga je skupio u ovoj Library Edition, koji je stvarno fenomenalan. Znači, kao što možete vidjeti, tu su lakirane stranice, tu je, ovako on to izgleda sa strane, ovako mu izgleda rikna. I naravno ima ovu trakicu, ima dust jacket, ima svašta nešto. Znači, kada se skine dust jacket, to u principu izgleda isto kao i sa dust jacketom, samo što je naravno dust jacket tu da zaštiti knjigu od prašine i svega ostalog. Da vam pokažem i par stranica izunutra. Mnogi ljudi to ne znaju, ali Jok je jedan od mojih omiljenih artista koji trenutno radi u Americi. Ja obožavam njegov art style i mislim da je ovdje stvarno uradio jedan fenomenalan posao. Što se tiče same priče, to je jedna klasična post-apokaliptična priča gdje je zavladala večita zima i ljudi pokušavaju da provale u čemu je reč. Postoje mnogo misterija u ovoj knjizi, ali sve drugo što bih rekao bi bio spoiler, tako da mislim da pogotovo ljubiteljima Jeff Lemira ovo će se itekako dopasti. Meni se dopalo, tako da idemo dalje. Sljedeće što sam nabavio je jedan mini omnibus Marvela. U pitanju je Alias od Brian Michael Bendisa i Michael Gaidosa. Za one koji ne znaju, ovo je, u principu ovome je rađena serija Jessica Jones na Netflixu i ovo je u principu jedan od najhvaljenijih Marvel ranova ikad i naša introdukcija na lik Jessica Jonesa. Ovako to izgleda unutra, kao što možete da vidite. Ovo nažalost još uvijek nisam pročitao, tako da bih ovako volao da pročitam i jedva čekam da ga pročitam, jer stvarno znam da bukvalno svi koji hvale neki Marvel run hvale ovaj run na Jessica Jones. Tako da Bendis je naravno odličan pisac, tako da mislim da će ovo biti odlično. Ovo je mini omnibus, kao što sam rekao, ima nekih možda 500 stranica, za razliku od onih cigli, ovo je jako lako za čitanje. Idemo dalje. Sljedeće što sam nabavio je Mandalorian The Manga Volume 2. U principu ovo je manga retelling serije, znači izuzetno verno prati samu seriju Mandalorian i bukvalno samo prepričava u manga formi. Meni se prvi volum jako dopao, pa sam zbog toga uzeo i ovaj drugi. Ovo je jedno odlično izdanje Viza, kao što možete vidjeti. U principu Viz Big, znači malo veće od običnog tankobona. Meni se sviđa i planiram da nastavim da kupujem ovo dok god izlazi. I posljednje, ali svakako ne i najmanje važno, je zapravo i tema ovog videa, a to je At the Mountains of Madness Deluxe edicija, adaptacija Go Watanabe, Lovecraftovog izuzetno poznatog dela. Pre svega moramo da pričamo o ovoj fenomenalnom izdanju. Znači, rikna izgleda ovako. Ovo je prednja, odnosno, pošto ova manga zadnja korica, ovo je prednja, odnosno zadnja korica. Stranice su lakirane u ovoj srebrnoj boji, kao što možete vidjeti, bukvalno možete vidjeti reflekciju mog telefona u njima. Pa onda, ono što je zapravo jako zanimljivo je da postoji ono pravi waste sheet, kakav uglavnom nemamo na ovim komercijalnim knjigama koje se mašinski štampaju i mašinski knjižavaju.
I onda imamo nekoliko ovih signatura koji su svi uvezani izuzetno kvalitetnim koncem. Znači, kao što ne znam koliko možete vidjeti ovdje, ovo je prilično dobar štep i prilično dobar konac koji omogućava da se od stranice izuzetno lako i lepo okreću. Znači, pokazujem malo sad naravno iznutra, ali poenta onoga što hoću da kažem je da je ovo jedno nenormalno dobro izdanje. Znači, za jedno dva koraka ispred tipa recimo Vinlanda, koji isto stvarno sam po sebi nenormalno izdanje. Znači, ako ikada u životu posjedujete jedan jedini strip u fizičkom obliku, neka to bude ovaj. Jer je ovo izdanje nenormalno dobro. Znači, ne mogu da vam pokažem i kažem koliko su dobro odradili. Znači, imate osjećaj kao da uzimate nešto što je ručno rađeno, a ne mašinski mas-producovano u nekoliko hiljada primjeraka. Znači, ovo je najbolja knjiga koju ja posjedujem. I verovatno će prilično dugo tako i ostati. Znači, kao što možete vidite, evo, došli smo u neku trećinu knjige, znači, toliko smo otprilike prelistali i stranice same stoje. Kada se to zadnji put desilo u nekom drugom omnibusu. Htio sam malo naravno s vama i da popričam o ovoj knjizi, znači ne samo o izdanju i ne samo da nahvalim izdanje, nego da i popričam malo o samoj adaptaciji koju radio Go Tanabe. Ovo je izuzetno poznata Lovecraftova knjiga i jedna od dužih Lovecraftovih knjiga. Šta je radnja i šta se dešava u priči? Priča se dešava negde početkom 20. veka, gde ljudi još uvek nisu u potpunosti istražili Arktik i gde je jedna ekspedicija englesko-američkih naučnika, u principu engleskih naučnika bi bilo istorijski, ali s obzirom da kreću iz Arkama, da kažemo englesko-američkih naučnika, kreće ekspediciju putem Arktika da malo istraže, da znači uzmu rock samples, da vide kakvi su tada bili fosili na Arktiku, koliko su očuvani itd. I onda nailaze na nešto što je potpuno drugačije. Znači nešto što ne može da se opiše nikakvim ljudskim saznanjima. I tu dolazimo do onog klasičnog Lovecraftovog tropa, a to su The Elder Ones. To su bića koje su došla na zemlju pre milijardu, 2 milijarde, 5 milijardi nebitnog godina i koji potiču iz svemira u ovom slučaju i koji su, naravno, kao što uvijek i znate, nemoguće ih je opisati, to je cela poenta Lovecraftovog pisanja, da su to nekakva bića koje je potpuno nemoguće zapravo organski opisati, jer se potpuno razlikuje od svega što postoji na planeti Zemlji trenutno. I ja mislim da je tu Tanabe uradio najbolji posao. Zašto? Zato što je uspeo da nam pokaže i prikaže taj eldritch horror vibe koji postoji u celom Lovecraftu. Evo recimo vidimo ovdje, gde su bića koja jesu inspirisana, vidi se su inspirisana nekim filmovima i tako dalje, što se tiče Go Tanabeovog rada, ali su istovremeno izuzetno originalna. Mene ovo recimo jako podsjetilo na Metroid igricu, što mislim da ima i prilično smisla s obzirom da je to jedan od staplova u Japanu. I mogu vam reći da kasnije kada dođemo do te njihove arhitekture u priči i do tog njihovog grada u samoj priči, da i to izgleda nenormalno dobro jer ni najmanje, znači ni 1% nije organski. Ni najmanje ne izgleda kao nešto što mi možemo kao ljudi da napravimo, jer ga mi kao ljudi nismo ni napravili. Napravili su ga The Elder Ones i napravili su ga taj neki eldritch horror. Samim tim, ovo je, po mom mišljenju, najbolja adaptacija knjige ikada. Mislim da je Go Tanabe odradio odličan posao u samom skraćivanju Lovecraftovih pisanja, a onda i u dočaravanju onoga što Lovecraft sam nikad nije mogao da dočara, jer Lovecraft nikad nije hteo da postoji način da se izgovori Cthulhu ili šta god. Bukvalno je pisao stvari koje bi
bile neizgovorljive za ljude i nedokučive za ljude. Zato i postoji onaj trop da kad pogledaš neki njegov Eldritch horror, da ti sam izgubiš pamet i da ti sam poludiš. To je ono što mislim da je Go Tanabe ovde odlično uradio i mislim da je taj neki vibe, mislim, pogledajte vi ovaj crtež, pogledajte koliko ovo dobro. Znači, taj neki vibe Lovecraftovog Eldritch horora je stvarno nevjerovatan ovde i mislim da svako koji iole fan Lovecrafta i njegovog načina pisanja, ovo treba da posjeduje. Najbolja adaptacija njegove neke knjige, iako je manga, a jeste manga, prilično je westernized, znači jako se čita s leva na desno i tako dalje. Ovaj način crtanja i svega ostalog mene više podsjeća na neku francusko-belgijsku školu nego na japansku školu stripa. Što mislim da je negde urađeno namerno, jer mislim da ovaj autor pokušao da onako dočara taj Lovecraftovski feel i sve ostalo baš onako kako bi to Howard Philip Lovecraft zapravo i želeo. Tako da, po mom mišljenju, ovo je definitivno najboljih adaptacija knjiga ikada, najbolja Lovecraftova adaptacija definitivno, i od mene, znači, samo izdanje zaslužuje 28.000 od 10, a ova priča, ovaj crtež zaslužuju 10 od 10. Tako da mislim da svako ko iole voli Lovecrafta, ko voli strip i tako dalje, treba da posjeduje ovo. Jer kao što sam rekao, ako ćete ikada u životu jedan strip da kupite u fizičkom obliku, neka to bude ovaj. Da vas još jedan put podsjetim koliko ovo nenormalno dobro izgleda. I da dam jednu veliku preporuku da ovo i naručite od Wolf Comics na YouTube, na Facebooku i na Instagramu. Hvala vam na gledanju, bacite jedan like, share, subscribe, ring a bell, everything else, pa se vidimo u ponedjeljak. Bye bye.